Jalup jatend piny Ngire Kithure Kindiki okone piny owacho ok noyie ni piny Kenya doki tulo mane onene tok yiero mar higa ma 2007-2008. Kindiki okoni thuolo mar chuogo tulo manyalo kelo pogruok kind oganda onge kaluwore ni piny Kenya osedonge weche mag demokrasia. Kaka Walter Nyambaga lero, Kindiki ojiwo oganda mondo thegre kod siasa momondo. Kinde limbe mare kar chung'od bura ma South Mugirango County ma Kisii ka majalup jatend piny Kithure Kindiki odunyore kod ogai mar DCP Rigathi Gachagua. Kindiki ong'wano Rigathi kendo konene piny Kenya ne oliel kamatiang' kendo sirikal ok noyie ni Kenya odogie nak diriyo ewi tulo mag yiero kaka Melo 2007. Lakini mambo ya uchochezi, mambo ya kutabiri vita, mambo ya kuchemsha wananchi wachukiane wenyewe kwa wenyewe kwa misingi ya kikabila, kwa misingi ya dini, nchi ya Kenya ilipata matatizo makubwa siku ile kulikuwa na machafuko ya kisiasa, na tumesema never again. Hatutakubali nchi yetu tena ndugu ainue silaha kupiga ndugu mwingine Mkenya mwenzake ati kwa sababu ya kabila yake. Wewe unaanza kutuambia kwamba 2007 was a Christmas. Wewe akili yako bwana uko sawa? Kindiki oko ne jalup jatend piny machon ni piny Kenya dwaro kwe makende kendo jok machano tulo thurka katiba biro pimo nege muya kod wipeke. Hata wale wanaunda vyama ni sawa, we have no problem, but please I beg you fellow Kenyans, brothers and sisters, the unity of our country, the security of our people wherever they are is our first and most important duty as a generation. Tupendane, tuwe na umoja, na hata wale wako na maoni tofauti ya kisiasa ni haki yao, lakini tusihujumu umoja na udhabiti wa taifa letu la Kenya. Tunawaambia wakuje hapa South Mugirango wause sera, wasiuze ukabila. Jatelono maneni ya nyasi mag dongruok e gwenge mag Tago ojiwo siasa molap dhogi ndong' ne kombe mondo demna nyuok nyaka yiero chopi. Tunaomba kwa heshima, itakuwa hatari kwetu kwa nchi yetu tukijiweka katika campaign za mapema. Tungojea tu kidogo, siku ya campaign itafika. Kwa sasa tulize boli, tushughulikie, tushindane mashindano ya kutafutia Wakisii barabara na stima na masoko na kazi ya mitandao ya vijana. Wakati wa campaign there is no problem, itafika. Medo ni sirikal gero chiri manyasani mag chumbo koda swekra maromo 26 County ma Kisii kanyakla kod yore mokwamo. Dume ambaye kisimama unasikia soko 21 inajengwa Kisii. Kuna vijana wengine tunatafutia kazi mtandaoni, ndio unaona tunajenga ICT hub kwa kila ward. So we are hata hapa Limuru tunataka kila ward iwe na ICT hub. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Eseche ma ikruok dhi nyime ne nyasi ma